Halo gidap kentha gidap cenderang. Kene gede gi important announcement na benta jong pi. Ke jing betip ke badon kam na benta jong pi. Na benta gi nong kershan gi jongi. Ke betit gi tiket lucky draw. Ke bangin sepen kalai ha gini ke arpo pratrik jong ni benai September ke ba pila ban job ke damper ke Jimny ke Alto bat ke bike MT leni consolation prize. Ba ngi ne ke tim chiyung na liang ke tim jongi ngila rai ban pen kalai ke venue ke Jakam na mi metudu madan waryong sha tan mutlong e madan wachnong ke badan opposite ya ke Sangpung College. Na ke daw ba ke jing demand jong ke space ba kam he ban bui kali nagadaw ba kam suk yi kipat ba ban wan kata ke program arpo nyaw bat arpo pratrik ta gadaw ngi khot ngi weri pi ban sngapbha ban wan haga arpo nyaw bat arpo pratrik ha arpo nyaw trik ngindon ke DJ night kandon ro ke house ke ba shilak tengka haga arpo pratrik ngindon ke house ke ba hado lailak tengka ke house price te sngapbha ban wan sa wan pensyong shit sa wan pe ya kata ke sngi arpo pratrik ke bangin sepen khalai ke nusip ke jongpi mono ban job ya kata ke price mono ban job ya kata ke dumper ya kata ke Jimny ke Alto bat ke bike MT kublai shibon.